Hari jingili akai ke belalong medasi ke kharri trik Jemang ke Langsning Sports Club ke Pynliem noi ke Umkseh Sports Club da Saula ke we. Kini ke jingili akai ke disi bentar ke jingili akai ke Group A ke Shillong Zone ke Lympung ili akai Meghalaya State League arjar pulai ke balai ke belah pelong hapok mendan MFA Turf Polo Ground Shillong.